100 jong mense wat hulself daartoe verbind het om 76 huise vir behoeftiges te bou in Jeugmaand. Dis die jong mense wie se voorbeeld adjunkpresident Cyril Ramaphosa hoop ander jong mense sal volg, deur geleenthede vir hulself te skep eerder as om terug te sit en te wag op werksgeleenthede. This is true patriotism and a perfect example of how working together, on how the young people of our country working together with others can move South Africa forward. Omdat werkloosheid onder jong mense amper dubbel soveel is as onder diegene van 30 en ouer, besef die regering die jong geslag moet die middelpunt wees van ekonomiese hervorming. Maar hulle gaan hulp nodig hê om hul vaardighede te verbeter en deel van die werksmag te word. Government will direct contractors who get business from government to help increase the number of engineers, artisans, project managers, machine operators and financial managers. Hernieude fokus op onderwys van 'n jong ouderdom af, regdeur tot op universiteitsvlak is deel van die plan. Hoewel jong mense dikwels nie opgewonde raak oor hoogdaverende politieke toesprake nie, blyk dit wel of die adjunkpresident 'n indruk gemaak het. I've learned a lot from the deputy person because some things that he said I didn't understand, so I went out looking for the keywords. I think that he told us that we should take opportunities if we want it and we should grab it with our hands. Ramaphosa sê die regering wil oor die volgende 5 jaar meer as 1000 miljard rand bestee aan infrastruktuur. 60% van werksgeleenthede wat hierdeur geskep word, gaan aan die jeug. Alkutse, Eunice, Kimberley.